Ni Aikari anaka magikumithia kuamu kwa mugunda wa thukuru ya muthingi anaka ni mundu kiumbe. Aikari makiuga mugunda uyu ni wa thukuru uyu na matigwitikira mundu othe auhame. For the estate children to make sure that any vacant land that is supposed to have been developed by the county government or the national government is protected. Because obviously why the grabbers are coming is because this land is lying idle, empty and vacant without any structures. Hidi ya mururungano uyu, Aikari nimaramomorire ruthingo ruru, ruria rurakitwo ni muigithgia ucio. Nitukuga tuteithiririo muno makiria ma muno. Aici maroka kuiya, oro nao mahote kunyitwo taria maranyitwo ni undu wa mbeca iria marikitie kuiya. Ni maugite riri ti ihinda ria mbere mugunda uyu kuhamwo, makiuria thirikari itigirire ni wacoka kuri thukuru. Nike tunyitanire ithuothe tukiuria mundu ucio kuete kiwanja giki onake yumirie wega atia ukana utuku nigetha tuiguane na tumenye kiwanja kinya hau ni kiau ona utuka twina marua ma kiwanja giki. Mugunda uyu ukoretwo na ngucanio gatagati ga cukuru na muigithia umwe uria ukoretwo akiuga ni wake undu uria kamiti ya migunda yaingirire. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wahu wa Ngugi.